Yawubheke-ke mhlawumbe mangabe sokwenzekile wenza mhlawumbe ingoma ethinta ngangibanga wakho ukuthi mhlawumbe mawufuna mhlawumbe ukuyenza icaci ibonakala ukuthi kahle kahle ukhuluma ngani ungasebenzisa mhlawumbe abantu abakanjani. So ngikucelela into efana naleyo mfowethu, kodwa futhi mangabe kuwukuthi mhlawumbe uyabona ukuthi mhlawumbe into ongakulungela ukuthi ungangenzela yona, ngeke futhi ngikuzondele lokho ngoba mhlawumbe nawe uzobona izathu zakho, kodwa nje akufanele futhi kana ngikufihlele mfowethu. Ngikufuna nje ukuthi uzongikuthela indawo kaMthandeni engomeni yami ngoba uyijongo nje libuka kanje ngaye. So ngicabanga ukuthi ungakwazi ukungikhiphela lento engifuna ukuyikhipha, kodwa-ke futhi akuyona ingoma mhlawumbe ekhuluma izinto ezimbi, ingoma nje entsha engiyenzile Sabuyela lapha sikwamukele bukule emakhaya kuSimanzonzo silethela khona indaba zamaskandi emva phambili nife ngesikhathi phanje ngosho esikhathini samanje ngumuntu ozenazi indaba zokuthi ubaba amafeshefeshe waziwa ngobaba obanga ingoma nokhuzana lengoma ethi Ijele. Kade evakashele uLuvu Dubazane njengoba ebezokhala ngengoma ethi ukhuzana uyithole kanjani lengoma. Emva kokuthi lo baba ke esusa ukukhuluma enkundleni zokuxhumana lapha khona ahambele khona nongoma FM, lapha khona afika asho khona ukuthi kuyamxaka ukuthi lengoma yakhuzana ethi Ijele siziyanqamula unyaka kodwa yena akatholanga lutho njengomnikazi wengoma. Uthi le ngoma kade ayiqala kodwa bengayirekhodile njengoba besaswela amandla. Uthi kodwa bekwazi ukuthi eyihaye njengoba ethi ubecule acapella emcimbini efana le kaTshikazane eMahlabathini. Uthi kodwa uLuvu Dubazane le ngoma bayizwe khona. Uthi uyasola ukuthi bayithathe ngamafoni bayinekhuzana base beshintsha lapha beshintsha khona. Ukhuzana ubiziwe emsakazweni nongoma FM lapho khona aphikile khona ukhuzana uthi cha lezi ingoma ayifani. Lapha ubaba uMafeshefeshe bevakashele uLuvu Dubazane ezokhala ngayo ingoma. Awuzwe ke lo muculo wababa uMafeshefeshe la akadosa khona esho ngempela ukuthi le ngoma le iyafana neyakhuzana ethi Ijele. Ayihlangane ezathe ke mbukeli sizombona ukuthi cha le ngoma uzizwa zikanjani, ngabe lezi ngoma ziyafana noma cha lezi ngoma ayifani. Thezela makaqhubeke nokuzithezela obezibhakela izitini, makaqhubeke nokuzibhakela izitini zakhe. Olara olara akuthi yabona ke isiqhamuko yazo isikhathi ngithi mina umshado usho ukuthi umshado yakhona kuphi Ejele, uyabo njengoba siqhamuka wona siqhamuka lo line manje isuma sikani ngithi mina hayi bongenziwani manje, uyabo obese bese Khuzana featuring uLuvu. Hayi uLuvu wapi hayi mfana waDubazane twela ngithi hayi kulungile usho ukuthi bayithwebula ngathi mina ngiyaqula bayithwebula le ngoma bayinikeza uLuvu usho ukuthi wayinikeza uKhuzana. Ngithi mina ukuba ke ngabe uLuvu ke wenza nje noba ingane yami le kwakufanele buye ezekini ezoyicela, yabo cha Mafethu ngeke phela ngabe yakho musukuhlala nento enje ngoba zingozi. Ingoma zami zinjenge Razor, ngathi Razor uyazi ukuthi ayifani noMax, zisika ngapha uthi ifika ngapha isika ngapha ngithi yabona. Kade ezinye indaba afune nguduzazana zokuthi uAle Mfamgube usevelwa landa igalo Felisha ecela ngokuthi befuna bezokwenza ingoma noma kuyi-voice call eputshukile lapho kuvela khona uAle Mfamgube esho ngemba ukuthi ucela lo mfana lo njengoba uyafana neGcomelisha futhi uculiso eGcomelisha ukuthi bezokwenza ingoma entsha njengoba uthi ufuna lizongena esikhaleni seGcome. Izwe ke le record eputshukile lapho khona becela khona igalo Felisha okumjida owaziwa ngokucula ephinde efane futhi nalo iGcomelisha. Kehlane ezathi ke sizumbona wakho mbukeli. Yawubheke-ke mhlawumbe mangabe sokwenzekile wenza mhlawumbe ingoma ethinta ngangibanga wakho ukuthi mhlawumbe mawufuna mhlawumbe ukuyenza icaci ibonakala ukuthi kahle kahle ukhuluma ngani ungasebenzisa mhlawumbe abantu abakanjani. So ngikucelela into efana naleyo mfowethu, kodwa futhi mangabe kuwukuthi mhlawumbe uyabona ukuthi mhlawumbe into ongakulungela ukuthi ungangenzela yona, ngeke futhi ngikuzondele lokho ngoba mhlawumbe nawe uzobona izathu zakho, kodwa nje akufanele futhi kana ngikufihlele mfowethu. Ngikufuna nje ukuthi uzongikuthela indawo kaMthandeni engomeni yami ngoba uyijongo nje libuka kanje ngaye. So ngicabanga ukuthi ungakwazi ukungikhiphela lento engifuna ukuyikhipha, kodwa-ke futhi akuyona ingoma mhlawumbe ekhuluma izinto ezimbi, ingoma nje entsha engiyenzile. Kade ezogcina zokuthi uMavundla ubongele uKhuzana ngempumelelo yakhe njengoba uKhuzana kade eqeda
yokuhlukanisa unyaka ehamba khona ngamavoti acishe edonsele kwimiliyoni. Kwesimanje izona indaba bethe ngaphathela zona ake hlangane futhi ngokuza indaba epheli thini nesithando. Siyabonga. Votile bavote kangangokuba ukuthi wena ungene kangakanani kubona naseyinhlizweni zabo. So ukuyithola mnewethu ungena kangako ebantwini. Ungena ngalendlela ukuthi ukungena kwakho kubona uma ukuhlanganisa sekukonke kufuna ukuya kwimiliyoni. Leyo nto ithi hayi siyakubongela mfowethu akujwayelekile. Nginethemba lokuthi nawe la uthandaza khona kuNkulunkulu wakho kwithongo lakho awubakhohliwe laba bantu. Ngiyazi futhi njengomfana wasemakhaya sikhuliswe ngenhlonipho nokwazisa uthando nokukhonzwa okutholayo maqhamuka komunye umuntu. Ngiyazi ukuthi uma bekwazi ukudela into zabo bezothi nje umpungo sesiyamaphakamisa simbeka phezulu uyabakhulekela nawe nanoma sewuya kwi-altare lakho lokukhuleka uthi uNkulunkulu babheke nabo abazilibalanga bazilibalile abangangilibala mina. So mfowethu siyakubongela kakhulu uNkulunkulu akukhulise akubeke esigabeni esingaphezulu awuvela ungene nje kalula kangaka ebantwini kuba inhlanhla evela kuNkulunkulu nesipho sakho engifisa ukuthi ke njalo kube isipho oyohlala usigona uma uthola ithuba usipholishe ngalenhlonipho nayo usipholishe ngaloluthando nalo uvula inhliziyo yakho qhubeke uyivulela abantu ukuthi baqhubeke bekuthande ngoba kwesinye isikhathi uthando kwesinye isikhathi luhamba lufana neglobe kufana ne-street lights sithi sikhanya kunjalo emgaqweni kodwa at the same time kuney'nambuzane nje eyilokhu yisondela. So uthando olungako mfowethu ngibhala kakhulu ngoba uyinkeshemba usuka le emakhaya asiyazi thina lento emakhaya ukuthandwa kangaka. Thina sazi ukuthi kuthandwa oscrew thina sithandwa kuthandwa my man kuthandwa uduty into zamabhluka lapha enqeni asijwayele nje lento ukuthi ngiqhamukela le emakhaya ngihambela nevesta lamlengwe bese ngithandwa kangaka. Sibonga nokuthi ke ube ngomunye wabantu abaphambili eqinisekiseni ukuthi no okwakithi akusalele emuva njalo njalo okuyipoint lami ke lesibili. But before ngize pointini lami lesibili angilivaleleli lokuqala ngokuthi ngithi Khuba siyakhalalisela futhi uNkulunkulu akubusise nangempumelelo yakho uqhubeke njalo. Ukuphumelela kwakho kuyasithoba thina abanye kusinikeza nethemba lokuthi ngelinye ilanga nomunye oyingane eminyama yasemakhaya uma ngabe ekwazi ukuhlonipha isipho sakhe uyoqhubeka ephambili. Point lami lesibili ukhalalisa kakhulukazi balandeli bakaMaskandi. Mawuzoyibheka i-top 10 ibihlome igabe ngama-genres ahlukahlukene wena uthatha amageja amntanami Pharmacist iziphakame. wena uthatha amageja amntanami Mina lingathi liyaqina liqiniso. Sambe. wena uthatha amageja amntanami unobane imali